No more call baby Adom TV Badwam na or Shannon tin Shuma nyame ya Adom akwasi ada Mr. Otna wa fidie no achi 3:30 na ta say ya sha se nkra no ya de o me super where is sounds on kai nto ya akra wa to na simple na me hira mo nti wo vote no mo nto ema wo mo na me wo Faith Homeopathic Clinic hospital Dr. for ewa ha na me wo Dr. Abigail and Dr. Boat Doctor Kwaku Boaten ewa ha ene de osofo Kofi Amponsamba o we kira wo hwe patawem mo akwaba ebi aboko de ai Dr. Abigail de me first time ni ntimo official pa afisa se na nkwane ahoden wo ho na dog Faith Homeopathic Hospital bibi aboko de minu aba nyamisha na wahwefo nso anopenso so wa me akonya se ye ne omanga na enkasa se de odi kanka Faith Homeopathic Clinic nyame Adom bibia ye boko nyame ne mompai bo adanse ya nkrofo de ba dewura mo bon wo Faith ho ene nyuma pa Faith a doctor for ne ye branches nyina nyame nam ye so ye no atin se eno aboa ama adanse na aye bebre ayaresa kwan pa ye fa so hwehwe yare mu ne enupa ye de ma etu yare ase no ama Faith se Ghana ha obia obeyare bia no na odi Faith ho adanse ti Faith de nyame Adom ne ma ekoso bibia ye boko ewo yaso ayo de nyame ase amemra Dr. Abigail ho na ene yenhwe de ne de ne yedi ho nkomo yedi kan de enchia kese ema yahwefo asamre omohwe ye enyina efa Adom TV so obi a ohwe yen samre Faith fo na mote yen ka no anase mo ho yen Faith eye bia bia yehwe yare kronkro anase chronic diseases enema bebre na ekoso sesei anase ye man mu ha eye yare from ye ka se ye ka emre no ye beji ni nyina nti ye bebobo kakra bi so na ne a medical aka efa ye ni wa ho sesei yare bebre na eba enipa eni so but near the most common ones no a meka eye bibi ti se glaucoma cataract anase eye ete anaye fe bibi se pterygium and also a growth on the eye so obi o beda obesori bia na nani na kokokokoko nani achi apejepeja de bia nani no ekeka no prunsuo chese opiese ya light onti menhwe kwa no wahwe awia so Mr. Same ya otimenka no fa wani ebeche Faith Faith ye wo fidie nwanwaso a ye de hwe saa yarewe anase ohaw bia ewo enene so Same ya meken bia odi achinya odi nru ahoro bebre na aguso but still so bi wa se pressure aba na enene so optic nerves no se damage a na ekosi saa nema but e bia enru a odi aguso still de bia be ko check up no ye se pressure no eda so ewo so Mr. dan wani che Faith di anti oba enyo na obeka oyare ye the machine anase fidie nwanwaso ehwehwe mu a ebia hu ni se pressure na aba woni so bia glaucoma anase bia cataract bibina but ebia na bibita akira ma pressure no enkofom na tembia etete oba ye behwe ne ehu sa ade no ye breast ade na se a pressure ewo so eden ewo so ni nyina ebeba fom obi ho no ma obeso se de bia miti uti na ni wane so eheti ni mbi so entine bia how do you know say eno na matem bia uti how they for painkillers but bia na emfa ho sa entime so Same ya ohwe ana oti yen kan tutu ana mombra Faith machine ya meka ho asem obeya ya nyuska eye free enti adenti na otina se ama yare aka wahye dem wani eye okane no de eye okane se edumu a eni je kra unibi enti me so entina se ma wani no enumu ansa ebi a obi on so asame ohun hwe tembi obeka se ebo asinani me so enti wisi ohun hwe me so dan wani che Faith obi beba o de adro beka abro so 3-4 days o se ebo asimani so nyina eko mani so emikusu blendness ni ade nyina se mi hu ade enti adenti na o de no o tena se aka se o wachia why treatment anti wa brand o date na se ama wani adum wani na ho kra ampo no eye den na hu hwe enti me so Same ya wo hwe me anase otime nka no bo modern tutu anamo ebra Faith your branches
about 5 and wo Ghana ha na say man mu ha ye wo Accra branch eye Santa Maria Abuya Junction opposite Abuya Junction and I say Antieku Junction uko Kumasi ehɔ ne ye nkɛsie ye wo ahenema kokobin 18 uko Dr. Boatin ho Takrade ono so wo Anaji police station uko for Koforidua branch ye wo Poly Junction Landry Manager Road uko Bogoso so ehɔ so ye wo American House enti so oman mu baabi bia o te ye nkasa amre baabi a eben wo no tutumrika nafa wani ekyere ho na minim se nyame so befa ye so amwanya wayaresa ene wonto sa ejidie obi o ha obesore no anti de bia na koma osore ebo kim nipadua na edududu osi ni nipa nensa ne na okotena sorry toilet so say ya osore kwa na ede because ne nan ne nensa ne na ayetititi unim ne ebo wonkaye enti mesro nipadua na enye sa na nyankopon eye no ewo setem bia eye free enti sa me ya uhu san sunsonso ni bi no anaso be hu se waposo na start peja eye nyema bebre arthritis wo ho stroke wo ho enti sa me ya wote menka na se o hwe me no for wani ebe che faith nyankopon ebe fa ye so amanso anya wayaresa ene wa hoto sa me number no twa so e wo screen ni so enti mesel fa emu bia obepe obefa bia no ofra enchiche mu bia wo no fa man ye betie na ya direct na won so wabeje wayaresa menko Dr. Kokubuati Hobi na ono so mfa bi ento aso mai yo miniaba me da sibiem said the Dr. Abigail Akano Faith Homeopathic Clinic da me ka say hono ba ye holistic approach to your your condition no oba ye de wo afidie mu na ya hwehwe nipadua no akwanum sometimes obi wo beba yare crowd de beba no ye bewie no na niema ya da na di wo nipadua no na eye no nwanwa emre bia na me ka say eno na ma dance ne dose no because kwampa ye fa so hwehwe o yare no ema ye hu the root cause of your condition na aboa yen ama ya ma homeopathy no pa ebeboa atu yare na say emre bia na me ka bibi say disease comes as a result of malfunction of our organs say nipadua no die aba nipadua na kwa enu no na de symptoms insusu ne ade e brain nipadua no enti no say oba Faith Homeopathic Clinic a ye to ye bo ase hwe nipadua na kwa enu na ye hu ade property a e de saa ohaw no eba oba nipadua ne ye wo system ye wo cardiovascular system your digestive system ni nyina na ye behwehwe ni nyina no na ya hwe ne e di problem na ba obi wo se me wo ulcer enye adekro ba akopɛ anase ulcer edeba ye wo so many ways etumi de ulcer ba obi wo se aduane to ne yem na ne yenu mu hyehye no na chidompe kura no ulcer no etumi ma emu ye ne ya uma bi obai ulcer nti wa fon aye se sebe yare boni bi na aye no but ye de ne to treatment so a ulcer ne koye no ene wuhu na onka se onokra na eye sa no se obi wo se me wo stroke eye adwen mu yare se moje wo se kwa adwen ni mu entumi nko enti ni mu asisi ubo se na ama adwen no oxygen ni nutrients e wo se nya no entumi enya ubo na ama tissue ni cells no na start se e die off e basa o nerves ni ade entumi nya adwuma biem tubo se wo body no ontumi empija ni ade ni nyina no uba Faith a ye yes anhwehwemu wei ansa na ye di enuro account na ya boa afei obi wo ho no mo a o se onya migraine chronic migraine ni ti e pai no me se me madam fu bi ni ti to me pai ne sa na okoba na me Adom oba Faith Homeopathic Clinic ns anyema ni nyina agya na ni ti ni basa na afei ne ma na yiri nyina na o musu because the way see ye no but ni nyina mu ni nyame Adom ni nyina agya me ma me ba ko nso of free azim side honom osi doctor mitini by 9 good years ni me kwa yie me wo hwa na mtese ase ye de hama abo mitinim na obaye nyame Adom na enkrofo a ode omoba Faith no saa dance no na ye pese wo so utu anamo anopei na oba ba bia wo bia wo hwe yen bia no said the Dr. Abigail Akano ye wo branches ni bebre wo Ghana ukokuma se a ye wo branch wo no mo uko Accra hanso a ye wo branch ukokufodi atakra de bogoso ye wo branch no e wo ho nyina ni nyina ne se obebomodin se obefre ye numbers no na watu anamo na waba yaso ye wo ye number no e 0540 710 940 0540 710 940 and now say 0244 58
3859 0244 583859. Winning numbers are Faith Homeopathic Clinic. Yedi dwuma. Ohwe screen as ya egu honom. Me pa cho fa na nyarewa biara atre nipadua mu ache. Say ya arthritis, sciatic problem. Ya re biara no o de fa na ne eni ho nkomo na ye nkyere branch e brown. Na tu anamoko na utu gidi anamo a se de nkrofo edi adanse no. Oso o de adanse ebeba na watwe nkrofo nso aba ama omo nso abenya yarehwe. Na mi nhyira se anope oje mre ehwe ye. Yeda se papa ye Faith Homeopathic Clinic ne te won kan Dr. Abigail ne Dr. Kwaku Boateng na fe Dr. Kofi Amponsa. Yeda o mase papa na mamefa we entwem ansa ma mo asore kra. Na Ghana Post wo mguso ye wo made ni biem ba bia wo bia wo hwe me. Sa wo pese wo de niema kwa amano ne. Sa wo de Ghana ha na emum wo nkran wo pese wo de kokumase. Ana wo de ko ba bia no a ma Ghana Post en rapesa ne ma no fama wo. No mo fa nkoni pa na boboa anyira. Ghana Post yanga se ye de enti emfa ba bia. Enti kotodwe ne bia obusuani pese wo de ene ngwa wo ne bayire ne efene say muramunam bushmiti. Also omo to ya no ma fe no. Mr. Magana Post and rapping a camera sent be a ma plane obi ante. No mo fa enkoma odofo no UK, US, Europe, Australia, South America, ni Asia, ni African countries ni bin so ho mo ko ho. Fra WhatsApp number e was 0542 52704 0542 5270004. Ghana Post secured smart deliveries. Franco Trading Enterprise phones papa fie no ho. And a phone ben na wo say Nokia, Samsung, iPhone, smart TVs. Ni nyina Franco e will be. Franco air conditioner so ho. Kokojo de CCA. Your CCTV cameras and so. E bia wo bia fa bi bo ho. Na wo nam a wo hunu wachi ehunu ne a ekoso e wo ho. Emfa Franco Trading Enterprise number e wo internet so. For number we pay 0246 422 338 0246 422 338 and 0555 939311. Now on the Franco Trading Enterprise for any enkomwe. Piwak Healthcare, a 3P garlic mixture and omodiaba. Nom 3P ni bi nem boost your immune system no ma. Na so immune system wa hoden a ya rebie no betimi atena wo so. Wo ho na stroke wo so mu odu bebre, ofu ahye like won sano nan titiri a wonom 3P garlic mixture no bia wona akro no hwehwe won okanshi Kofi Sam ene Kings work ubenya bi wo Kumase Danny Herba ena fe Colinac ho nso ko abesam Herba ubenya bi takrade AA Mensa ubenya 3P wo ho Sunyane Green Light Pharmacy 3P garlic mixture ubenya bi pharmacy shop bi wom for 0248 928 824 0248 928 824 and 0201 000 now on a pure natural health for so edi enkomo yeguso aye wo love month imu ne adofo bi so edi wonu mawoda enti omo de brain and sadia na ye de ato ho na wo so hu ti medofo papa bi Mrs Gifty aite happy birthday nkoma obapa na minshira or Ringway Gospel Center where families worship ene na woda happy birthday nyame nhyira nyame nye okese kuzi so be kese Mr. Aite nso de niema na ba se ma de pe ni surprise am ko